តើឥឡូវយើងមកមើលសំណួរទី1ដែលនិយាយអំពីតកតងជាមួយសៀនតិចគីមីណាហើយកាលណាគុណនិយាយរឿងសម័យលំហាត់ណាតែតកតងជាមួយនឹងមានសម័យកាលនៅក្នុងស្រាប់អញ្ចឹងគុណរឿងទី1ដែលគុណត្រូវធ្វើគឺធ្វើម៉េចក៏ដោយត្រូវចម្លងសម័យកាលចូលសិនណាព្រោះការចម្លងសម័យកាលចូលហ្នឹងគឺគេឲ្យបន្ទោះទោះបីគេប្រាប់យើងក៏ដោយគុណត្រូវចម្លងដែរបាទហើយនៅក្នុងសំណួរកគុណឃើញគេសួរថាតើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិករនិងប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុកកើតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីសម័យកាលគុណឃើញហើយជាទូទៅគុណដឹងទេតាមពិតមិនអញ្ចឹងទេគុណដឹងថាបើអង្គធាតុប្រតិករគេសរសេរមុនហើយអង្គធាតុកកើតគឺទទួលបាននៅខាងក្រោយហើយនៅក្នុងល្បឿនក៏អញ្ចឹងដែរគុណអង្គធាតុប្រតិករគេប្រើពាក្យល្បឿនបំបត្តិទាំងមធ្យមក៏ដោយទាំងខណៈក៏ដោយគឺត្រូវប្រើពាក្យថាបំបត្តិគុណហើយអង្គធាតុកកើតគុណត្រូវប្រើពាក្យថាកំណរហើយនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់បានហើយពេលសេចូលឲ្យគេមិនបាច់សេផាសមកវិញទេណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យត្រេអញ្ចឹងមកដូចគ្រូសេឲ្យមើលអញ្ចឹងហ៎សេស្មើនេះឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកគុណហើយដល់ពេលយើងមកសិក្សាអំពីចំណុចខគេថាឲ្យខ្លួនឯងសរសេរនិយមន័យល្បឿនមធ្យមបំបត្តិឃើញទេគុណនិយមន័យល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ I ដកគេប្រើពាក្យបំបត្តិហ្នឹងត្រូវអត់ទេគុណដោយសារ I ដកនៅខាងអង្គធាតុប្រតិករអញ្ចឹងហើយមួយទៀតល្បឿនមធ្យមកំណរ I2 នៅចន្លោះតេអង្គតេដឺហើយបើកាលណាល្បឿនមធ្យមហ្នឹងយើងឆ្លើយបានណាល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ I ដកនៅចន្លោះតេអង្គតេដឺគឺជាផលធៀបរវាងបំរែបំរួលយើងប្រើពាក្យបំរែបំរួលណាបំរែបំរួលកំហាប់ក៏បានប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះយើងដាក់កំហាប់សិនទៅណាអត់អីព្រោះអីវាផាស VAQ នៅពេលដែលគេចង់បានល្បឿនហ្នឹងយើងប្រើទៅលើការសិក្សាទៅលើបំរែបំរួលកំហាប់របស់វាធៀបជាមួយនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលណាហើយនៅក្នុងនោះបើសិនជាល្បឿនមធ្យមកំណរ I2 នៅចន្លោះពេលតេអង្គតេដឺដូចគ្នាគុណអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នានិយមន័យដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេររូបមន្តมันវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងល្បឿនមធ្យមកំណរ I2 នៅចន្លោះតេអង្គតេដឺក៏យើងប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងសិក្សាលើផលធៀបបំរែបំរួលកំហាប់របស់ I2 ហើយគុណយកវាទៅធៀបជាមួយនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលដូចគ្នាប៉ុន្តែអាហ្នឹងល្បឿនមធ្យមហើយជាទូទៅគាត់នឹងជាគ្រូពយល់នេះអត់មែនជាលក្ខណៈដែលយើងអាចយកទៅនេះទេគាត់គ្រូពយល់ថាជាទូទៅកាលណាយើងសិក្សាទៅលើល្បឿនណាល្បឿននៅក្នុងគីមីអត់ដូចរូបទេគុណល្បឿនក្នុងគីមីគឺយកបរិមាណធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលប្រគុណចាំបានមធ្យមគុណយកបំរែបំរួលបរិមាណរបស់វាទៅធៀបជាមួយនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលណាហើយបរិមាណរបស់យើងអាចប្រើទៅតាមលក្ខណៈនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើការពិសោធន៍ណាបើសិនជាវាជាអង្គធាតុរឹងគេប្រើម៉ាស់គុណហើយពេលខ្លះគុណមិនមែនមានន័យថាតតែយើងយកអីចឹងយើងអាចសេជាលក្ខណៈជាទូទៅបានករណីខ្លះគេថាល្បឿនមធ្យមបំបត្តិ I ដកឯកសារផ្សេងទៀតមានគុណណានៅចន្លោះពេលនៅចន្លោះតេអង្គតេដឺគឺជាផលធៀបរវាងបំរែបំរួលបរិមាណ I ដកតែដោយសារ I ដកគឺជាអង្គធាតុសមាសធាតុសូលសង់ AQ អញ្ចឹងគេដាក់កំហាប់ហ្មងទៅហើយសេអញ្ចឹងជាទូទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបអីគុណអាចទៅសេមើលទៅបាទគុណមើលតាមវិធីសាស្ត្រមួយណាងាយស្រួលចំណាំជាងគុណអាចប្រើហ្នឹងទៅអត់អីសំខាន់តើតែគុណឯងយល់អត្ថន័យនីមួយកាលណាយើងនិយាយពីល្បឿនមធ្យមអីចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែមធ្យមហ្នឹងគុណត្រូវបែងចែកច្បាស់ផងតើមធ្យមបំបត្តិឬក៏មធ្យមកំណរទីទៅសេទៅខុសហើយរូបមន្តវាអញ្ចឹងគុណកាលណានិយាយពីរូបមន្តរបស់វាដោយសារបរិមាណរបស់វានេះ I ដកទី2ដកនឹង I ដកទី1ប៉ុន្តែបើកាលណាល្បឿនមធ្យមបំបត្តិគុណត្រូវប្រើសញ្ញាដកពីមុខណាព្រោះអីបំរែបំរួលបរិមាណរបស់វាគឺតូចជាង0វាថយចុះគុណព្រោះល្បឿនយើងអត់ចង់បានតម្លៃវាចម្លើយវាអវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងមើលតាមខ្សែកោងប៉ុន្តែយើងអានេះគ្រូគាត់បញ្យល់អំពីរូបមន្តសិនទេមិនចឹងហើយមួយទៀតគឺបើកាលណាគុណនិយាយពីល្បឿនខណៈម្ដងបើកាលណាល្បឿនខណៈកំណរក៏ដោយខណៈបំបត្តិក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រើរូបមន្តប៉ុន្តែរូបមន្តដែលយើងប្រើតាមសភៅណាគាត់បាននិយាយថាគាត់សេល្អមែនទែនត្រូវគុណណាគឺថានៅកាលណាល្បឿនខណៈបំបត្តិ I ដកនៅគណៈតេគឺជា limit បាទនៅគណៈ time គុណនៅគណៈពេលណាមួយចុះបាទគឺ
cứ tam bất cứ chỉ limit này là bươn một xung mà này cứ chỉ limit này là bươn một xung một bạt chẳng đó ca này là ta thi control son tái nó không năng con ai đấng bà nó cái gì vì limit là bươn một xung một việc tái là bươn một xung rồi bọn thì có cứ là bươn một xung một bạt nó tới còn ta bà sân gì là bươn khả năng cầm nó IP dân do là bươn một xung mới sắc xa từ là limit đó còn ta data thi với control sâu này cái này nó dương prao data mà dùng mình ấy á tại chẳng này bà hay cả này mũi tiết con ai chơi chế bàn từ xa đại dương sắc xa từ lơ mê con prap tư là bắt ba xa cao chẳng ở cana dương JP Utihara bớt sân chỉ con trong đăng tha là bươn khả năng bằng bát ai đỏ nơi khả năng tây nắng cứ chia tùm hôm tôi này của đã tha tùm hôm tôi cho lại nè cứ chia tùm hôm tôi rồi có đầm lại tôi nè và ta lại những con tham lấy cũng nặng chẳng nặng cứ chia tùm lại tôi này mê con prap tư bằng toát pa sai cao trong khả năng thi nút chẳng tư chẳng dừng sắc xa từ lương mê con prap tư bằng toát pa sai cao là nâng có nó bà bây giờ chấm sợi ca bắt toát đó con thằng nước hơn sợi ca bắt toát y cái smart x bốc bầy á hay con rồi a khởi mất tờ con vô mình vô để ta y cái là ta x họ đòn tam cái tam cái này bị chia nó dương ta đang bị chia với nhé hay bớt sân chia khả năng cầm nó IP nó là tê cái cháu này của con pram mê con pram từ toát pa này hay chỉ tu tao bớt sân chỉ dương trong sắc xa tha cái số miên sầm nô cái số tha ta là bươn từng pi nâng đôi khi ra thế nó dừng mơ mê con stoichiometry nó phải để con trong sầm mấy cao mê con đôi khi là bươn với smart khi mình chẳng nó không sầm nô khó cái số là bươn từng pi smart khi ở trên tháp smart khi tệ của ấy dừng mơ ta thì bạn tụm non là bươn để pra nó không sầm mấy cá dừng khơi tha dừng ta sầm mấy cá mới dừng khơi chùm luôn mô rồi bo ai đọ nó smart năng pi đòn này chùm luôn mô ai pi chẳng mình tha là bươn bảo hiến nó có smart hơn này và ta mấy cái vật plot đó hãy đọc phí nó có nó chân là bươn với là bươn khả nại dương đạ ống ấy nè là bươn khả nại dương pra ống ấy còn đạo vi giống đó hay nó dương miên bán năng ca này dương sắc xa từ là bươn với ta mấy cái pra chẳng hạn nó từ nè nông với cùng